porque tamén cruzamos o charco de Nadal con Santa Claus, tradición que se estendeu a Australia. Pero fixemos golpes. Baixiño, Mari, baixiño. Santa Claus é o mesmo personaxe de San Nicolás e Papá Noel. Santa Claus! Oh, 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 oh! Como vedes, ten unha imaxe de Flor, xuvial, barba branca e traxe vermelho. Como chegou vostede a América? Pois foron os migrantes que viñeron de Holanda e se puxeron a este país. Cando reparto regalos? Pois o mesmo día que o meu colega Papá Noel, o 24 de decembro. Como reparto regalos por todos os lugares? Houbo ano no meu torneo tirado de 8 regalos. Ten algunha outra tradición que contarme dos países visitados por vostedes? Por exemplo, é costume regalar e repartir as moedas ás persoas que se prestaron os seus servizos ao longo do ano. Por exemplo, o parteiro, o leiteiro, o barrendeiro, claro. Miguel, echa sobre la cortina, esa es la cortina más. Átala atrás, Nieves. Sincronización. For day of Christmas, my true love made to me. 4 holy bells, 3 French hens, shoot at the last and a party in a pear tree. On the 5th day of Christmas, my true love made to me. I got rich, 4 calling bells, 3 French hens, shoot at the last and a party in a pear tree. On the 6th day of Christmas, my true love made to me. 6 is late, 5 got rich, 4 calling bells, 3 French hens, shoot at the last and a party in a pear tree. On the 7th day of Christmas, my true love made to me. 9 candles burning, 8 maids milking, 7 swans swimming, 6 geese playing, 5 got rich, 4 calling bells, 3 French hens, shoot at the last and a party in a pear tree. On the 11th day of Christmas, my true love made to me. 11 ladies dancing, 10 drummers drumming, 9 partners piping, 8 maids milking, 7 swans swimming, 6 geese playing, 5 got rich, 4 calling bells, 3 French hens. Todos vos. Pero antes de pechar a nosa representación, aquí dende Radio e Televisión de como viven e loitan para sobrevivir miles de nenos de outras partes do mundo que non teñen a mesma sorte ca nós. Na solidaridade con todos eles, Feliz Nadal! Thank you.
falta un poco de música. ¡Voy a llorar con un regalo! Ay, es tremendo, sí. ¿Estos que son antiguos alumnos? Sí.